Dobrodošli u Masterov podcast Prihvati me, prihvati različitost. Emisiju posvećujemo podršci i promociji LGBT populacije. Moje ime je Ida Marković i vodit ću vas kroz priče, izazove i trijumfe ljudi iz LGBT populacije. Svaka epizoda donosi razgovore sa članovima zajednice, aktivistima, ali i sa ljudima koji će prije svega podijeliti svoje iskustvo sa nama i koji su značajni u borbi za ravnopravnost. Razumijevanje LGBT prava je u stvari stvara prostor gdje smo svi dobrodošli, gdje svi u stvari pružamo podršku jednim drugima bez obzira na našu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Sada se udobno smjestite i uživajte u Masterovom podcastu Prihvati me i prihvati različitost. Današnji gost je Danijel Kalezić, aktivista za ljudska prava. Dobrodošao. Bolje vas našao. Danijele, reci nam, reci gledalcima i nama, kako ti objašnjavaš, recimo, baš to G slovo iz akronima LGBT, i koje su to najčešće predrasude vezane baš za gej populaciju? Pa evo, rekla si, gej, G predstavlja gej muškarci u tom akronimu. Gej muškarci su koji vole muškarce, ajde tako da kažemo na tim prostim jezikom, koji može biti razumljiv svima. To su muškarci koje privlače muškarci u tom emotivnom, seksualnom i duhovnom smislu. Mislim, jednostavno je u tom nekom smislu. Sad, što se tiče predrasuda, onda dolazimo do malo komplikovanijeg polja. Imamo negativne stereotipe i predrasude prema gej muškarcima, imamo pozitivne stereotipe prema gej muškarcima. Jedni i drugi su negativni. Ovi negativni zbog toga što direktno nanose štetu i hrane mržnju i netrpeljivost prema gej muškarcima, a ovi nazovi pozitivni zbog toga što pojednostavljuju sliku. Što se gej muškaraca tiče, prva glavna stvar koja nas neđe prati je da smo manje muškarci nego drugi. Da smo manje muškarci nego što bi muškarci ili percepcija društvena o tome što muškarac treba da bude u odnosu na to da smo manje muškarci. Onda gomila nekih drugih predrasuda, da volimo modu, da smo kreativni, da smo najbolji drugovi ženama, da smo umjetnici, da smo ekscentrični itd. To nekako spada ove pozitivne predrasude. Pa jeste, u te, a imamo i one predrasude koji se tiču opet te muškosti, koja je društveno percipirana kao biti muško jednako biti veliki i snažan gej muškarac, ne gej muškarac, ali muškarac, straight muškarac, i iz toga dolazi ta predrasuda da svi gej muškarci jesu feminizirani, odnosno da muškarac koji je muževan ili naglašeno muževan ne može biti gej, što apsolutno nije tačno. Kao što u stvari muškarci koji su isfeminizirani i ne moraju nužno biti homoseksualci. Upravo to. U stvari, to si i pokrenuo temu koja se tiče u stvari negativnog maskuliniteta i tako stvari, onoga što u stvari patrijarhalno crnogorsko društvo na neki način njeguje, da sad dok te slušam razmišljam kako su te predrasude koje su recimo pozitivne i koje su negativne za gej muškarce imaju veze sa tim umanjavanjem muškosti, a kako je augmentacija muškosti u stvari upravo osnaživanje negativnog maskuliniteta, tog agresivnog, tog u stvari destruktivnog, tako je. Jeste, upravo tako. Mada sve te predrasude i prema gej muškarcima ili prema ostatku tog LGBT IQ akronima dolaze zapravo iz mizoginije. Dolaze iz mržnje prema ženama i dolaze iz binarnog uređenja poimanja pola, roda i uloga muškarca i žene u društvu. Tako, znači, kad kažeš binarno i
mislim, razumijete, ali recimo ljudi koji ne razumiju. Kako bi njima najlakše objasnio što je to binarno društvo u kojem mi funkcionišemo i kako ono kao takvo utiče negativno na sve nas i samim tim kako se najviše reflektuje kao negativno na LGBTIQ populaciju. Kad kažemo binarno, mislimo na to uređenje društva u kojem smo svi ili muško ili žensko, a onda kad pođemo dalje od toga u kojima ima to što je sve samo muško ili žensko, ima jednu jedinu dozvoljenu seksualnu orijentaciju koja je heteroseksualna, ali jasno određene uloge u društvu, u svim aspektima društva u odnosu na ono šta žena treba da bude i kako treba da se ponaša i izgleda, a šta je to muškarac, odnosno pravi muškarac i prava žena sa druge strane. Manje muškarac, ako recimo voliš, ne znam, sad mi pada na pamet, ako voliš muška i ženska, da, ako voliš muškarca, manje si zanimanja muškarac. Također, Naravno. podijela na muške i ženske zanimanja, ili često kad sam radila, recimo, neke asocijacije sa svojim klijentima ili grupama, obično su asocijacije za određene emocije čak bile i muško-ženske. Pravi muškarac ne plače. Tako je, pravi muškarac Plaču žene, ne plače, tako je. A ako plače muškarac, onda si gej. Tako je. To su sve te stvari. Što nije tačno, znači svi muškarci plaču. Tako je. Samo je pitanje gdje plaču, da li plaču pred drugim ljudima, da li plaču sami, da li plaču pokriveni jastukom ili u kupatilo, ili plaču kad treba da plačemo, kada se plače. Koliko je važno da plačemo, i to je jako važno, jer je važno da osvijestimo kad smo tužni i da budemo tužni, jer tuga ima svoj, ona je jedna od osnovnih bioloških emocija koja ima veliki značaj. Crnogorsko društvo ima ogromnu zabranu na tugu, ali posebno na tugu. Ali ima s druge strane i kult te tuge, ali to je sad druga tema za drugi podcast. Definitivno ono što sam htio da kažem jeste, naravno da sve ovo negativno utiče na same gej muškarce, ali ja kad se dotaknem ove teme, neđe volim da podsjetim i na to da takav odnos društva prema gej muškarcima je zapravo odnos prema muškarcima i sve te negativne strane se negativno oslikavaju po straight muškarce. Zato što i straight muškarac je onaj koji je najveći, najkrupniji, najsnažniji, najmuževniji, ima emocije, nema prostora da ih pokaže, i pred njega se stavljaju strašno teški zadaci, što znači da ni on u takvom društvenom ustrojstvu nema kvalitetan život onakav kako treba da ima. Da bude to što jeste i u svojoj snazi i u svojoj femininoj strani koju svi neđe moramo imati u nekim segmentima, jel? Jer je to normalno da imamo. I u stvari to je na kraju i društveni konstrukt, muško ili žensko, kroz vijekove se maskulinitet mijenjao, kao što se i nešto što se karakteriše kao feminino je bilo različito prikazivano. I sad kad smo nekako kod društva, kakav je društveni stav prema LGBT populaciji u Crnoj Gori? I kako se on mijenjao u ovih godina, recimo, unazad? Ja bih u ovoj fazi tog nekog društvenog razvoja rekao da je trenutno vrlo licemjeran. Prije svega. Naravno, opresivan je, i dalje je opresivan, samo što se nasilje u mnogome sa ulica u odnosu na ono koliko ga je bilo na ulicama ranije preselilo u tom nekom bliskom, u to neko blisko okruženje. Tu mislim na porodice, na poznate počinioce nasilja uglavnom, ne uvijek, ali uglavnom. To je jedan trend, ali mislim da je generalno licemjerno u ovoj fazi. A mi imamo puno ljudi koji kažu, meni ne smetaju LGBT osobe, ali koji na mnogo različitih načina izražavaju svoju homofobiju, bifobiju, lesbofobiju, transfobiju. A mnogo se negira potreba za zaštitom naših ljudskih prava, kroz ona pitanja šta to vama fali, što to vama i dalje fali, što to vama i dalje treba. To je ono prvo predrasuda koje mi sad pada na pamet, da česta je, to je oni su zaštićeni kao bili medvedi, evo ima ih u medijima, evo ih svuda, mislim imaju posao potpuno je... Zašto smo u medijima? Zbog toga što mi zahtijevamo da budemo u medijima, jer glasno govorimo o svim problemima koje imamo. A opet je to i licemjerno,
potpuno licemjerno, ali ne samo od naroda, nego i od trenutno donosioca odluka, od političara, od svih ostalih koji bi da rade na našim ljudskim pravima, bi da pokažu da nešto tu rade, a zapravo ne bi da urade ništa. Zbog toga što kalkulišu i oni, a onda se to naravno preslikava i na cijelo društvo s te strane. Kad smo na neki način kod tog licemjerja i te opšte društvene hipokrizije, mi imamo jedan zakon koji kako djeluje kao da smo mi napredni, a u stvari postoji brojne manjkavosti kad je u pitanju taj zakon, a to je zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Većina ljudi bi sad rekla da je to sve riješeno koji nisu upućeni. Možeš sad da uputiš naše gledalce u to što je tu manjkavo? Prvo ću početi od ovoga da je dobro da imamo taj zakon. Svakako bolje da ga imamo nego da ga nemamo. Iako je, što se manjkavosti tiče, mnogo toga tu sa čim se mi trenutno nosimo. Manjkavosti se odnose na to da povezani zakoni sa tim zakonom, veliki broj povezanih zakona sa zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola nisu usklađeni. Da vlada, odnosno vlade, kad kažem vlade mislim na prethodne 4 administracije, nisu uradile dovoljno ili nisu radile skoro ništa da se ti povezani zakoni usklade. Šta to znači u praksi? U praksi znači da mi imamo jedan krovni zakon i dobro je da ga imamo, koji nama garantuje veliki broj prava, međutim, kad dođemo do toga da treba da praktikujemo ta prava, mi možemo očekivati veliki broj prepreka. Prepreka nema toliko u praksi, ipak to funkcioniše. Ja bih rekao zbog ljudi koji rade u određenim institucijama, koji imaju svijest o tome kako treba da sprovode zakon, ali ako se desi situacija da, ne znam, u nekoj državnoj službi radi osoba koja je homofobna, ona ima brisan prostor da manipuliše činjenicom da povezani zakoni nisu usklađeni i da ometa nas da ostvarujemo svoja prava, koristeći izgovor ja bih, ali ovaj zakon nije usklađen, pa ja to ne mogu da uradim. Dakle, to je cijela poenta naše borbe da se povezano zakonodavstvo uskladi. I kako je u stvari biti autovan, odnosno otvoreno dio LGBTIQ populacije u Crnoj Gori? Koliko dugo si u stvari autovan? Kako je bilo to iskustvo? I eto, možda da nam o tome nešto kažeš. Evo sad brojim. Mislim da sam na institucionalnom nivou autovan 15 godina, ovo je 2024. Da, 15 godina na tom nekom institucionalnom nivou, tu ne podrazumijevam to neko medijsko autovanje. U medijima sam aut 11 godina. Mogu da ti kažem da je lijepo. Da je lijepo. Živjeti slobodno u svakom smislu je prelijepo. Da li je bilo uvijek lijepo tokom ovih 11 godina? Nije. Da li je bilo vrlo teško, pogotovo na početku? Jeste. Ja sam prošao faze od toga da tokom Prajda 2013. me policija čuvala, nisam smio kročiti sam napolje, do toga da dobar dio moje porodice nije želio kontakt sa mnom godinama, međutim sve je to prošlo. I sad kad pogledam nazad, prelijepo je, da li bih se mijenjao, da li bih nešto promijenio, mislim da ne bih, samo jednu stvar možda bih, to je da bih se autovaro nije. Jer bez obzira na to koliko je teško krenuti, da radiš tu stvar u smislu tog nekog autovanja među većom sredinom, koliko je tu nekih događaja koji u trenutku kad se događaju izgledaju kao strašno negativni događaji, toliko kad prođe vrijeme, kad damo vremenu da prođe, kad sve to nekako nasloži jedno na drugo, a kad i ljudi koji su reagovali negativno nauče, shvate da su to bile njihove greške, i kad pogledamo nazad, onda samo kažemo da bez obzira na sve, sloboda, u tom smislu jedna puna sloboda, je apsolutno puno bolja nego živjeti život koji nije slobodan. Da, u stvari, autovanje je znači donijelo brojne
neprijatne situacije, ali i ogromno oslobođenje. Naravno, donijelo je puno više pozitivnih. To je neko moje iskustvo. Čak i u onim najtežim vremenima od prije 11-10 godina. Ja ne znam koliko ljudi je mene u ovih 11 godina zaustavilo, ne znam, u prodavnicama, u buticima, na ulici, tamo vam ljudi koji ne znam, da me ljubazno pozdrave, da izraze svoju podršku, da... To je mnogo veći broj od onih koji su mi pravili problem. I to su situacije koje su meni značile tada puno, znače mi neđe i danas, jer sve je to meni bila podrška. I sve je to nama podrška, jer to nije samo moj primjer, vjerujem da je primjer svih ostalih ljudi koji su autovani. Što bi rekao mladima koji još nisu autovani ili onima koji tek spoznaju sopstvenu seksualnost, to je seksualnu orijentaciju, što je bila tvoja poruka za njih? Moja poruka je da znaju da, bez obzira na to, iako možda misle da nemaju podršku u ovom trenutku, sigurno jesu okruženi, a bar sa nekoliko ljudi koji mogu biti podrška. Sigurno, svi jesmo okruženi sa minimum nekoliko ljudi iz uže ili šire porodice koji nam mogu biti podrška. Obratite se njima, razgovarajte sa njima, počnite od njih. A onda polako, kad vidimo da imamo podršku, mi počinjemo, s jedne strane dobijamo želju da što više ljudi imamo oko sebe koji nam jesu podrška i prema kojima možemo da budemo u potpunosti to što jesmo. I onda sve to polako nekako počinje da raste. I taj život koji smo mi možda mislili da nećemo moći da živimo u tom nekom smislu, mi osjećamo da možemo. Osjećamo da možemo biti to što jesmo, da možemo biti to na slobodan način i da je jednostavno to prvi trenutak kada mi zapravo osjetimo da živimo život. Kad se stvarno sretnemo sa nekim, sa svim onim što jesmo, i taj neko nas vidi, ne osudi i prihvati. I ti si sad rekao značajnu stvar, to je sistem nekako spoljne podrške. Ali šta bi im rekao da je vezano za unutrašnju podršku? Šta da kažu sebi? Šta da razumiju, čuju? Šta je to nekako što bi njima rekao da je vezano za to njihovo iznutra? Ja bih rekao da, bez obzira na to, da li volite isti pol ili volite oba pola, ili vam je nebitno kojeg je osoba pola, jer se zaljubljujete i privlači nas neki drugi aspekt te osobe, bez obzira na to da li ste u skladu sa vašim rodnim identitetom i vašim polnim karakteristikama, ili možda to prevazilazite na neki način, da li osjećate da ste muško ili žensko, ili da ste nebinarni, sve je okej. Sve je prije svega okej, sa vama je sve u redu, bez obzira na ono što su vas učili dok ste odrastali, da treba biti isključivo i samo heteroseksualan ili prava žena ili pravi muškarac, kako su nas podizali i vaspitavali. Sve te priče treba ostaviti po strani. Mi smo sjajni i treba da budemo samo to što jesmo i onakvi kakvi jesmo i da prihvatamo sebe i da volimo sebe. To je najbitnija stvar. Hvala i nadam se da te slušaju i da ćete čuti. Kad sam razmišljala o pitanjima, ovo pitanje sam nekako doživjela kao važno. Zašto? Zbog toga što ovo koje ću sada ti postavim, to je da mi nabrojiš za tebe 3 najveće vrijednosti i 3 vrline koje posjeduješ. Zbog čega? Zbog toga što obično kad se sretnemo, ili kad, neću da kažem većinska populacija, ne sva, ali je ta neka nekako ljudi koji nisu zainteresovani ili koji ne žele da upoznaju kvir populaciju, uopšte kvir ljude, čisto imaju predrasude da neko ko dolazi iz zajednice ne može da ima vrijednostni sistem kao što je njihov. I ono što sam stvarno željela jeste da
čuju ljudi koji nas prate, upravo to. Što je to što ti nekako baštiniš, što je ono što ti doživljavaš kao svoje vrijednosti i opšte kao i osobine. vrijednosti. Tako. O sebi uvijek svako govori najljepše, jel? Ja bih volio da to kaže neko ko mene zna dobro, ali ajde, kad sam dobio pitanja, onda ću pokušati nekako da napravim, da podijelim s vama ono što je meni najbitnije. A ima puno stvari koje su mi najbitnije, naravno ne možemo se svesti na 3 iz jedne ili druge kategorije, ali meni je jako važno da empatija mi je jako bitna prema ljudima, iako mi je dosta ljudi u životu reklo da to nije baš neka pozitivna osobina. Ja tvrdim da jeste. Mislim da je važno biti empatičan prema ljudima i imati razumijevanje sa druge strane za ljude. I od sebe i od drugih puno tražim da budu odgovorni i u odnosu prema drugim ljudima i prema poslu i da jednostavno sve što rade na odgovoran način. Kad kažem odgovorno, mislim na to da bilo što je, da li je to neka stvar koja se tiče posla ili bilo čega drugog u životu, da imamo svijest da to što uradimo na najbolji način kako umijemo. Možda rezultat neće biti najbolji, ali prosto preuzmemo odgovornost u stvari za ono što radimo, bez obzira i da ga rade kvalitetno. Tako je. Jeste. I kao treća, malo mi je teško da se svedem na 3. Dobro. Ali otvorenost. Biti otvoren za nova iskustva, biti otvoren za nova saznanja, biti otvoren da shvatamo život na način da je to jedna rijeka koja teče i da ćemo možda dosta stvari u životu u jednom trenutku percipirati na ovaj način, u drugom trenutku na neki drugi način i sve se mijenja, sve nekako teče, samo treba biti otvoren, jer mislim da dosta i homofobije, transfobije i svega ostalo dolazi upravo iz zatvorenosti. Eto, što se vrijednosti tiče, ne znam, to mi je, opet mi je teško da se svedem na 3. Neka možda opšta? Solidarnost, ali ne u onom otrcanom smislu, jer je, nažalost, i ta riječ je u današnjim vremenima otrcana. Kad kažem otrcana, ne umijem da iskoristim drugi naziv. Kao da je zloupotrebljena. Zloupotrebljena je, otrcana je, banalizovana je, ali mislim da ona prava solidarnost koja podrazumijeva to da stojimo jedni uz druge, bilo da je to porodica, prijatelji, posao, što god, zato što je potrebno da stanemo jedni uz druge i da pomognemo jedni drugima, čak i kad nismo saglasni ili uopšte nismo saglasni oko nečega. Ali je to bitno za onog drugog. Ja solidarnost tako nekako doživljavam i mislim da ona okuplja gomilu nekih drugih vrijednosti. Ako je posmatramo na taj način, a ne na onaj način fake solidarnosti koji često, nažalost, imamo prilike da vidimo. Dobro, hvala ti, dragi Danijele, hvala ti na ovom razgovoru i eto, bilo nam je čast u stvari da budeš naš gost. Hvala i vama koji ste slušali današnju epizodu Prihvati različitost. A naša poruka za kraj jeste da zajedno možemo izgraditi svijet u kojem je različitost, u kojem se različitosti poštuju. Do sljedećeg viđenja, prihvati različitost.